con ete hong pun orang pengirut anu nade. Ete hong nade. Ya mah. Jadi ete Mars di margasnya dia. Saya bayar ma Yesus di Maluku. Jadi. Saya bayar ma Yesus di Maluku. Jadi. Nah itu nyanyian Mars margasnya dia. Ate. Saya bayar ma Yesus di Maluku. Begitu ada. Ayo. Sambil makanan jaras. Tuhan memberkati ya. Sampai Maria, Yesus di Maluku. Haluan mengenai. Dapat menjadi rohani, Bolo Yesus dominan di Goruta, kelas di orang. Lepas Tuhan mengenal, disalahkan berlindungi. Nanti lo para,